tawhanan ni. Alam mo kailan ni? Saag lagi ni Dre. Duda-duda ko aning tawhanan ni ba? Nag-ambak-ambak pa jud. Nah. Sa may pangitaan eh. Tuwa na. Nipungko. Tayo na nag-CR guro to ay. Sa nang ni adto man ni diring tawhanan ni nga. Bawal mo sulod sa akong area. Tuwa ra. Nihulbot na. Kuan ning atuan murag dili gini maayo ba. Nganong libang man kadra pagkawalay batasan. Kuan ning atuan. Sa kawalay batasan tawhanan. Diri man ni libang. Kuan na hinayon ko ni. Unsa ning tawhanan. Hoy, nagunsa ka dala? Unsa ka dala? Wala man, nagbuhara mo ko ning buloy. Sa dala? Nag-CR ka dala? Wala oy, tanawa diri. Sama ko si Juan diri. Nagbuhara mo ko ning palo. Buloy oh. Nag-CR ba ko? Saon man nimo? Saon ako ni? Wala ka kabalo aning unsay gamitan ning buloy. Perting gamitan ni sa CR ni.